Kardok Nilimonjerong Pipi Piniberta Arjuponita. Ajit Sahu pu abang pu roller pen accident adim along amat apran kedam. Nijang Karbiang long baithalang su police station ke parlu baithalang su pen dongka dak cek so anglong along ihum roller accident pen ajok kate war abang pu Ajit Sahu adim along amat apran kedam nang. Lason si dongka pen baithalang su kewang bomahut cek so anglong arleng along kopi koson pen lone arlok an kesoi phit ajok kevek abang pu Ajit Sahu accident adim along amat apran dam nang jilo. Accident vek abang fu amen laki Ajit Sahu lapen alang lirong dongka pusi kacini atumpen than nang pacini dun alang li sarpi sarbura lapen achoramen nonamat chini pon pelang nonamat ahema soratum nang chihumri lelang lapen rolala long ketok phone number laki 9748525087 nonamat baithalang so police station pen atumsi ke chitang arpum ke ponjephan chepahem phupon wothat lang so pen himari bongrong Karbiang long news. KSA Volongkomaji Head Branch Committee atumpen Akim Yarpu kajipek. KSA Volongkomaji Head Branch Committee atumpen Volongkomaji PHC IBSI Hemalong Mei pedopon si Akim Yarpu kajipek pon. Bangso arpu kachipek ponalong KSA Volongkomaji Head Branch Committee amaipu hukursing teron pen kachari ponamayalong KSA Central Committee along Kongchun Bang Biswa Jyoti teron Sonasing Rongpi lapen KSA Bokolia District Regional Committee Kongchun Bang Rameswar terang Robi Singnar lapen KSA Klembang Pubang Piatum Chetongdun. KSA Volongkomaji Head Branch Committee pen Akim Yarpu kachipek ponalong maipur arpu Robi Singnar lapen Kongchun Bang arpu Petros inghi lason si kaprek arpu sitame Akimi cepek pon si bangso me mesen pen pacun ponlong pamelo. News report Karbiang Long News. Pini tersebut ni ket March ni. Langsung pini arni bangke Volongkomaji lebih langsung IB ram inspection bang lo long. Volongkomaji branch committee hinten tersebut ningkan ini parman arpu ini cepek labang so mai lo tersebut tum dari people kita menang cup happen itu kita menang lo. Si alang nang tom pen lihat kami ning carong paro jedak quality ajak talent ke do tum hype han kachi song thekji mate karja pi thekji photo mara je saidi tum kaching ki kecha thano kita menang tum meaning kecha the perfect posondo lapen un ana bang ke tu kita menang tum han video sore ki content ke cheng loga bang ke kacha song moton no mukha kita mege than konji pan manggel tum ke bang jelang por bang ke sik bang lo lapen asa yang deng do an kita me ison pen son manggel tum training ka chipi mate leadership training kita me ke bang jelang por bang ke pinile arni hot hi kita me rabjen ta labang sorni kita me hot po je strategy कैसे तुम्हारी strategy को पिपी मा लपेन लबांग सोलों leader पुलतांग तक सोच तुम कैपेमान अंजी मा लाही अफ्रीकी की फिर मेरे तुम पिपोन जी ऐसे नोना मत बांग के इल तुम लबांग सो आरपु का चला रहा माइलों मांगे कपड़े हर्षिक जे लपोसन किरी पोनलाम थे बांग के आवे Karbilocha le song lapen quality education pulabang so along kache rap log bang ke du labang ke education system mesenangji polong mangkel tum Karbilocha le song pen mangala ke nom het ne awareness ke dam laputa kali mentu ne aningkan betul me il tum KSA pen mangke ka buri pon bomate arong inglong arlok dithi ga do ka betul me toklang kona sikapa phit ma hadak bangke il tum pen kedam dia di mangke available free tum mangke punang koko lapen dolang ta hai betul me tum ke bangjelang por bangke awareness campaign education awareness campaign bangel tum claim pon jila lapen labang so long ke KSA tum awareness ke dam harap penle toklang hin kaching thura rajil puta kali isi assistant bang a department teli labang so education department pang kelang ka pang kriya joini se ajhagalong mangke piniar ni fitame toklang hin ka pa fitang doko lan chota kali je toklang ka pa phi hub a hawar long plutang te halabang so hawara phan koson si copy pen si toklang hin ka pa chi hum don ji ma pulabang so ar pu bang ke desemet per bang ke ilutum ben mangala gar jap khip si dolo lapelabang so along department atau mangta nang cerah mang cetu doni labang kali plot na dol ke chunchi deji lapen litum thegram long lo toklang hin kui pusi ka pa phira re jase met pet
alam jong siltum mat hadam pelotang te iltum po purun pia purun tum sa guardian puga tum bang just mela bang so awareness ka cherok to ka bida po plus awareness asa yang deng an mangil tum pen pichununji fit ame kapat hegla bang so warsai ki pia jakong bang kar bilo charle song tum long ave la ke me department tum long fidu pina ko sala bang iltum ta uni de chila bang so tami iltum un ana bang ke sarkar aphan fita labang so kapat chu nangji warsai pipo nangji polam the bang ke la sodak pan filtum ke hang taram verlo lapen kodani ko pini jong si school ahem update polong fet amil tum kapa doji pun fet amil tum hang pon bomlo lapen tok lang tok than bang tu fet amil arpu atitini mate kodani duty negligence do protam te halabang so teacher I gen fet amil complaint petition mate iltum labang so action bang iltum pen en pon bomlo labang non mar bang West Corby Anglong Labor Union atum East Westing Room pet pen kecheng si executive meet kepedopon. Thereponi phai kepa ni rongkuru langhan pathuak lamalong West Corby Anglong Labor Union atum East Westing Room pet pen kecheng si executive meet kepedopon. Bangso mailong mai chepem phupon West Corby Anglong Labor Union amai phu monoscrum sapensi charipon. Lapen ke bangso mailong alihia mana pen kechetong dun East Corby Anglong Labor Union amai phu lapen ke kongchon bangatum stami chetong dun si Mayari pidunlo. Bangso mayalong pinangan alamaka chithan chimum ponsi mayalong lamthi ripono. Bangso ki ripona lamthi laki non ke bangji meti mati labor union di katalon jiarni armu okso chijeng ponji. Lasi laso armu okso ka chijeng ponji along. Bangso ripli armu ka chijeng ponji apansi chisik pon pupasi mai phua hinpen. Perang kia thengno nang pachinido. And then mama is west nanti tuntalam tuntu. Lasi lasu aho asai ke deng ponji bangke is la pen west la si pinijon ke mane isi wet ni si ke seng pinak lo posi la longni mane kaching room si padopo la pen kilometer ke thom abangke armung kache jeng si tamini tum padopo bang suri pli akikom nai si tamin bang suri pli doning la pen ili tum karbing long ke organization ke du si tamin lasu organization bangke ili tum akikom nai si tamin isi organization pen bang karo sisi le do si tamin senalam yo si isi organization ban yo si suri pho truck do pulo tela tamin senalam akikom nai si tamin isi organization pen nache tongdun ko an maki un lan si tamin akikom nai ta pangron pe pen ili tum karbing long population is west pangron pe lo de penan alak do si tamin akikom nai si pulo bang suri pli armung pache jeng konji pansi ni tum kamatha dolo lapen India lapen Ladakh karbing long district pansi tamin pelthe dang na pache thangji na pachini ji pansi ni tum bangke lasu hot bang sai deng pon po arni bangke April 30 Mei tarik si bangke lai asai ta deng na tongji amasi la April 30 bangke ada bayi sirke apa si jadi tum la armung pache jeng bang padopo langhan ni tum asai hempen lang sudut tinilian sini tum mana isi kacisik padolo lalo Thongnok Bay Club Knockout Winter Football Tournament kepathu kecheng. Thereni phai keparni Thongnok Bay Club and Chipater PC Knockout Winter Football Tournament kepathu Polytechnic pathu aklamalong pathu pangcheng pondo. Bangso kepathu ponalong Mar Dynamos FC Lapet Cyclone FC ang bongsi kepathu kecheng amesalong pathu polo kangpu pona mesalong aluhia mana pengpen RDC Maipu Long Kamar Killing RDC Kong Chunbang Moja Singh Tiso Rong Marjong Arong Asar Har Singh Tiso Rong Chipeng Arong Asar Dhan Singh Rong Hang Ajoy Rong Phar Hoklasor Timu Atum Chitong Duno Anpar Take Pathu Kelang Jari Atum Mati Referee Promoteron Hum Singh Timung Promoteron Sangma Atum Pensi Ke Pathu Lang Charilo Lapenti Team Mati Football Club Great Rock An Bagdoji Lapen Pini ke pathu along Mar Dynamos FC atumpen Gold Rock Pispen Chepahai Ponsi Cyclone FC atumaphan Paremponlo Puta Chepater Pipon Thongnok Bay Club Maipu Humsing Timungpen Kongchunbang Lison Tiso atum nang pachinidu News Text Report Karbing News